tubig guys. Pinakalo-halo lang ano niya guys. Yan. Ano na siya guys. Ito lang. Ito lang na ano guys. Madali lang talaga gawin guys. Lagyan ko ito na dalawang itlog guys. Ang puno. Gawin ko. Tapos guys. Dito lang ko guys. Yan na natin ito guys. Oil. Oil lang ko yan guys. Kunti lang. Gawin lang po yan guys. Kung gusto nyo, magpalangkay. Tanggalin ko na. A few moments later. Ayan guys. Sobrang sarap nito guys. Ito guys, oh, meron yung pipino sa loob at saka kamatis guys. Madali lang po gawin yan guys. Sobrang dali lang guys. Sobrang sarap nito guys.